سراسر میری نامه با آزادیه. رادیو دنگه گل دنگه ویه شنوندگان چنل رادیو دنگه گلدن باش کدار نیجه ایران 19 ایلون 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 آمده ده. همین اون چند سریسی به پیشکش بکندم دم آزادی ری برا پویم. تevger dagir keriya leşkeriya li bejaya lice devam dike hatıragahının kullukunde peçare yanavçaya liceya Amede operasyona leşkeriya heyzen devleta Türk devam dike. Hatıragahının kuşevedin likunde peçare yanavçaya Amed lice be tevlibuna gerek leşker ucerdevanan carek edin tevgera leşkeri hat despekerin be despekerin hat tevgera ere livu tevgera helikopteran liqaden liz çeme sarume sitke u şehit remzi jizede bune. 16 ایلون دیجی لهمان هرمه اپراسیون لشکری هات بود اسپیکرن لشکرین د اپراسیون د گف لشینین گوند خاربون او حقارت دوان کرده بو لالیه د نامه دیجی سوکیتا دایر کری دوام دکه هات کوتن کو شویدن هجمارک زدن ماشینه زرخی ارتشات پا دایر کر جناوچه باجار آمدیه در باسپونه او بر به دیرالوک او شلا دیزه و چونه Malbatan cenazeyen gerilayın şehit girtin gerila Zırav Taş binasına Piro Ahmet u Fehmi Başkurt binasına Botan dışazde elon edel beşhaya günde be çariye navçı Ahmetli cedi şerli cehizen dagir kerde şehit bubun Malbatan her du gerilayan Zırav Taş u Fehmi Başkurt Morga Ahmet'e girtin cenazeye gerila Piro Ahmet günde fişat yenavçı Ahmet farkine hat beşartın cenazeye şehit Botan jivela ناوچه سرت برواری وره و شارتن وجدان او اقتدار کود بیجن قیوه بی ملتی بظلم خواهتنا بکن و اف تکوشین جواره کریا وکی چاندکی اف تکوشین جواره بویا وکی عدتکی اف ملت تجاج به تکوشین نواسته دینا خابد نگلی حوالم 205 سال اف ملت برخواد ده لهم بری باز ظالما لهم بری با غدارا هیجی برخواد ده اگر 1000 سال دیجی او ظالم نونه رای و دیسا برخوابدن سایا وان مالبات به شرف و برومت پیوستیامه همویان براکرنا تجدال سر ریبر اپوهی وزیر کار هندر و عدالت یابری ایزلاندا گون جونز لبرلینه تبلی کنفرانس آشتی و دموکراسی بو هافتنک کرد. Aguman Jones diyar kir ku Abdullah Öcalan çareyek 7 sale li grava İmraliye diye kücreye de tegirtin ugut ev işkence uletici peymane mafe miruvane ev işkence li hemberi hemu kurdane hevdanek jibu izole kirna gele kurde Driz Abdullah Öcalan lideri tevgera azadiya kurde ev tevger jibu mafe demokratik siyasi çandiyen kurdan jibu mafe miruvan tekuşine dike Ankara bitecitkena Driz Abdullah Öcalan peyamedi de hemu kurdan ev peyamji tekildari mafe miruvane ve demildes rejima İmraliye be şikandın. Jibu veji pevisti be hevdaneke hevpar a kurdan u civa kanav netevi heye. Akuman Jones kutku drapura CPT sala 2019 hande CPT kutku ve rejima tecide yale İmraliye demildes be bidavi kirin. Lettiştek çene bu. Şandaya İmraliye ji heman tiştek kut. Türkiye u NATO aştiye nafazın Armancavan seritevandine itata kurdane. Johnson heridavi kut ezpar mahagulane tevli şandaya İmraliye bum. Pişti serdan ale Türkiye me civine geçepemeni pekani. Ev civine bilend a konseya veziran a reşk vaken rasthat. Yekji endamen me Lurs Kastel vazifedar bu ku ve civine bişopine. Jimecisa parlamenteran renivisi deste veziran ji persi ku şandaya me tecitkirna Briz Abdullah Öcalan çavadınır xinen. Kastel برسف دا و گود ما فهم کرد که جرایدارن ترک و جکانسی اروپای تشتک نایه هیوی کرن.
Hatta ku em NATO'ya nakin nava livu tevgeri de tiştek peş nakeve. Ez bankla NATO bi tevbeti bank Amerika ve yekiti Avrupa'ya dikim. Ez dibêjim eger hüm birêz Abdullah Öcalan berdin netere li Kurdistanê li Tirkiye tevaya ruştata navîn û cîhanê aştî pêk were. Pêwîstiya cîhanê bi vê heye. Yani dibêjim ne tene pêwîstiya Kurdan pêwîstiya me hemûyan bi rakirina têcida li ser birêz Abdullah Öcalan heye. Meşadrej de şehit hatim Bîranên ciwanan roja sêmîn ya Meşadrej li Dortmundê bi dawî kirin li navenda Civaka Demokratîk a Kurd ji bo bîrana şehîdên Kurdistanê çalakî kirin. Piştî rêzgirtin endama jinên ciwan teko jin Şîlan Pelşîn axivî wanî zima ku ew Meşadrej di heman demê de ji bo şehîd Rûstem Tavîn Berjîn Leçwan Dîdar û gelek şehîdan dikin û got şehîdan em gihandin jiyana a rastaqîn. Meşadrej mîrateya wan li hengên dîrokî ye. Pişre dayika şehîd Ayten Sünger axivî got em carekê din soz didin ku em ê cîhaneke azad ya ku xeyala wan bû ava bikin. Bavê şehîd xweşnav ata jî dest şakir ku ji bo hilanina tola her şehîdî bersiva herî bedew a li hemberî dijmin pêşvebirina têkoşînê ye. Bavê dû şehîdan a Hozan Cömert ciwan silav kir û got ku meşa şoreşê meşa heqet û azadiyê ye meşa şehîdan e. Pişta xaftinan sînevîzyona jina xandinên Rêber Abdullah Öcalan yên têkildarî şehîdan hate godarî kirin. Di dawiya merasimê de Rûstem Serhed axivî diyar kir ku vê têkoşînê hîn bêhtir bi pêş ve bibin. Bîranên bi strana ez şehîdim a Hozan Cömert bi dawî bû. Meşadrej a ciwanan ve îro li bajarê Esenê dewam bike. Komkujê li Efrînê li Zûrî hate protesto kirin êrişa dewleta Tirkiye dagirker û çetên milya li ser gundê Kaxîrê ya navçeya Mabata ya Efrînê li Swîsra bajarê Zûrî hate şermezar kirin. Çalakî bi pêşengiya PYD û Komîteya Piştevaniya bi Rojavarê li qada Werdûm lê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê Ciger Efrîn li ser navê girse daxuyaniyê Xwantê got dewleta Tirk û çeteyên wê li herêmên dagirkerî di kuştina jin zarok û sivîlan de sînoran nas nake. Destirêjî û revandina sivîlan ji di nav de talan û dizî jî di nav de gelek sucan dike. Divê hêzên navnetewî bi taybetî saziyê navnetewîyê mafê mirovan û hukuk bikevin nava tevgerê û müdaxaleyê vê rewşê bikin. Divê dagirkeriya dewleta Tirk bi dawî bibe û xelkê herêmê yên Efrînê vegerin ser cih û warên xwe. Bişre nûnera PYD ya Awropa Zozan Derek tekildarê êrişa dewleta Tirk ya li ser gundê Kaxîrê agahî da û got dewleta Tirk li gundê Kaxîrê bêyî ku bibêje jin Kalîper û Kalîpîr û zarok êrişî sivîlan kir û 4 kes şehîd kirin bi dihan kes birîndar kirin. Bi sepandinên qedexeya derketina derve û qutkirina înternetê têkiliya bi herêmê re hatiye qutkirin. Birîndar hatine revandin û aqûbeta wan nayê zanîn. Çalakî bi duruşmeyên şermezarkirina komkujiyê bi dawî bû. Jina Emînê li Sîdneyê hate bîranîn merasima bîranînên navenda Civaka Kurda Demokratîk ya li bajarê Sîdneyê ya Awstralya hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê ji rêveberiya NCK'de Ronahî Qendîl axivî û dest şan kir ku têkoşîna azadiyê bi tevgera ku bi duruşmeya jin jiyan azadî li Rûşlatê Kurdistan û Îranê çêbû qonaxeke cuda bi dest xist û li seranserê cîhanê bû hêviyek. Pişre hevserokê NCK'de Avustralya Brüsk Ayverî axivî got duruşmeya jin jiyan azadî fikra Rêber Abdullah Öcalanê û têwatiya felsefeya jiyana azada demokratîk. Hat dîtin ku ev felsefe ji bo hemû mirovaniya pêşverû û bi taybetî ji bo gelê Kurd û hemû gelên min destgirîng e. Piştî xaftinan sînevizyona li ser Jina Emînê hate tamaşekirin û merasima bîranînê bi duruşmeya jin jiyan azadî bi dawî bû. Li rizgariyê panêla metirsiyên madeyên hişbiriyê hate li darxistin li bajarokê rizgariyê yekîrêdayî bi bajarê Kelarê yê saziya Şêxwe bi hevkariya koma jin geparêzên rizgariyê panêlek li darxistin. Di panêlê de rojnamevan Dilşad Enver û dadger Burhan Ahmed axivî. Di destpêkê de dadger Burhan Ahmed axivî got li gorî amûrên fermî rêjeya bikararina amûrên hişber zêde bûye. Sedem gelekên yek ji sedeman
بیکاری جوانانه. برهان احمد گفت که آمور هشبری ج کرونا و ترور رژیم ترسیده تره. جوان دیناموی جواکه نه دماغو جوان ببن آمورن هشبر و دمه او جواک دبه جواک که مری تشتکل سروی نای آوا کرن. پشت روزنامه‌وان برهان احمد آقوی گفت دادگری و هیزن اولکاری بتنه نکارن همبر آمورن هشبر راوستن و سرکفتنه به دست بخن. هیزن اولکاری حتی به دوره که دکار سرکفتنه به دست بخن او نبسه دوه هنگی هبه داکو آنینا آمورن هشبر به آستن کرن. دوه لسینوران تدبیر بین زیده کرن دوه مالبات و جواک دجبریک توش نشان بده. دلشاد انور داویا خفتنا خوده گود کمیته تکوشن رژ آمورن هشبر هاتی آوا کرن لی کاری که سرکفتینا که دزگهین اولکاری هودان خو زیدتر کرنه دیسه تیرنا که گرتنا بازرگان آمورن هشبر جی تیرنا که دوه هودان دستلاتداری گل و مالبات به جدیت تلبگره. روزنامه‌وان جان دمیر جنوچه گندالی برات که روزنامه‌وان اوکتای جان دمیر بریا سردان سر کمارتی که AKP رجب طیب اردوان یا سال 2022 یا وانه شارداری وانه ایحاله کریکرنا وسایتان bu buhaya 2.5 milyon TL'yi pekani. İhale jidane hevpare çeta خودی ویژی روبر بره AKP و اندام مجلس شارداری چتین جانبو. پشت کنو چه درباره ایحاله دهات وشاندن روبر AKP جان ایتاکیر کو هفپارا چتا نیاویه او نه روبر AKP و جبر ناموس شرف و رومتاوی بمپکریه لدیج روزنامه‌وان جان دمیر سرلدانا سوچ کربو. سردوزگیر کمری وانه سرلدانا جان نرخاند و لگل کو هفپارا چتا لسرناوی ویجی ایدانامه یک آمده کر و روزنامه‌وان جان دمیر را دستی دادگاه جزایا اصلی یا وانه کر. دادگاه جیل دیجی جان دمیر به سوجداری حقارت به پیامه که بدن که آنجی به دیمن کریه دوست وکر. نهمین دادگاه جزایا اصلی یا وانه جی دو درونشتنا دوسته ده بریا را برات روزنامه‌وان جان دمیر دا. لبنان پلانویا تقیین بکات نه کس مرن زده 300 کس بریندار بون. دو پشتینی روژی لبنان ریزه تقیین گنویا سیبری چی بود. انجام تقیین ده بتایبتی بیتیلن اندام حزب الله ین بانیوین باشور بیروده دشتا بکای نافچه سایده و هرما بالبک یا رشلات ولایت تقیان. وزارت تندرستی لبنان را گهاند کود پیلا دویمین یا ایرشا سیبری ده نه کس مرن اوزیده 300 کس بریندار بونه. پاراسنا سیویلیا لبنان را گهاند کلی گلک هرمه شوات درکتی و گود آگر به 15 وسایتان و بدهان وسایتان کتیه. سکرتر گشتین توینیک بویگو ترجیح دیار کرد که آرمانجا منطقه تقینا وان آموران اوه که بریا اپراسیون که مزین لشکری ایریشه که برفره بکرن. و ترس کد که بویر بسر خواه گرینگه نشانه که کل لبنان مترسیه که جدی هیه. جبو پش گرتنا و رگشیه دوه هر تشت وره کرن. بله گودان جمعانو چین سریسی به پیشکش گرنانا خاطره ودن باش.